Gasa iti biyak. Marik na akong tinapudot apulo iti angin ha. Kaya't naasawan, dandani tayo na makasangpet iti laon yun. Excited ka na talaga, LJ. Itaak lang ba't ngami na makabakasyon. Hindi pa ila plan-planwen tayo tiyag bakasyon. Wen, hindi pa eh. Ngem kapot ta nagpandemya. Saan anatuloy? Ha, bakit kita kong tibaybay? Asidig tayo na talaga. Ringam ni mamim. Tani, asidig tayon. Nakariingak. Inkidam ko lang. Tamabanugak amakangkangag iti tungtungan nyo nga agama. Idulin ko pa dito yung cellphone ko. Kaya't ko nga enjoy nga sightseeing. Mami, naragsak ti buridek ta amakadanon dito'y laon yun. Anya ko matinaragsak dito'y. Sikakit di mat. Nagado ti trabaho kanas ka nalagpasak iti opisina. Relax. Enjoyin tayo dito yung bakasyon tayo. Daddy, Mami, mapantayon to ag beach ah. Kalpasan na, mapantayo ijay karayan. Ag-picnic tayo ijay. Kaya't mo ka di ang umisit ka, LJ. Urayan ha. Usumot ita tinangisit. Saan ka di, Daddy? Pasensya kayon taporo lamas manipod iji karayan dagitain sa ganak apang rabyan tayo. Dagito'y katil iliwa kasi daan. Mayat gayam ngagpaiso ti agyan dito yung baryo, auntie. Mano, titawan na idinaw di kayo ang nagbakasyon dito. Mami, mano titawan ni LJ din? Agsursuro pa'y ang amag na idi Aywan, ni Manong kan manang na tinadakkel ide. Isuda ti mga awer ka ni LJ. Malagip ko pa'y. Ni Maki, aday je Singapore. Ni Mat Michelle, aday je Manila. Ay da, puro successful dagiti anak yu gaya man. Kat si kangay mo't LJ, anya ti kayat mong adalan a kurso. Computer, auntie. Dahit hapay matikunam. Puro computer di sang-sangwin na. Uray ijay balay. Iso nga itata nagbakasyon kami. Diyak pailaan kaya ti ag cellphone ka nag-computer. Wan LJ, enjoy am ti bakasyon. Ado dagiti rumbang nga aramidam dito'y baryaw. Awan pa'y mutlagayam tinagbaliwan dito'y baryo. Kas pa'y mutla iti sigod. Talaga akasta. Nabuntog ti asensoda dito'y baryo. Saan nakas kada tayo ijay syudad. Numabalin. Saan tayo nga ginana? Uray rabi agtrabaho tayo lata. No pampanunutak. Nasaya at mutkit di tasimmurutak. Makainanaak, gapo iti kinaado ti trabaho. Gusto ti kinunam, mami. Agam, nakitam ka di, yalimabas di ta kalsada. Ay, tiyak na siputan. Sino ka di? Ni Minda akasinsin ko. Si bibiyag pa'y matlagayam day ta kasinsin mo. Ako namlan asino amang tagtagibasit kan kay di. Wen nga rod, kunaday di amasakit. Kimita ka di dito'y ayanta. Saan ko anasiputan? Yakmanan mo, no kimita wano saan? Amunan sa nga datayo. Nalabit, nakita na jay lugan ang nakaparking ijeruar. Amang ano kasta. Amom, nagpariir man ti angin dito'y ruar. Ay, wan nga rod. Ay, wan gayam. Ayan nga tan ni LJ. Kuna naasahanin nga ag computer kan ag cellphone. Anya nga rod ti aramidin na dito'y baryo. Itilasod di makalawas a panagbakasyon tayo. Good morning, auntie. Nagsapa ka mo't na nagrieng, LJ. Aglutluto akpay lang iti pamigat tayaw. Kaya't ko kumati mapanag-jogging. Tapno mapasyar ko dahito yung lugar yo. Mapan ka Simentadon ti dalan dito.
Saan akas ide akabat-bataw? Asidag ka diti karayan ditoy, auntie? Aywan, magnakalaang dito'y laod. Sumalpot kanton ije karayan. Mapanak man, auntie. Inalak da ito'y kamerak, tapno makapikturak. Manya nga iti picture ije karayan. Sige, auntie, mapanakon. Ay katagkapi kapay Saanin, auntie? Nabanlugak nagjogging ha. Nagrigat gam no awan kadwa makasarsarita magjogging. Ha? Bubunmet gayam da ito'y nakaluban dito iti aglatlati agal ba? Anya tikit kita dito eh. Ha? Kita aklaan da ito'y bubon. Nabayagin da ita dita. Saan mingos usaren? Makabasol kami kano no usaren mi. Ha? Taapay makabasol kayo. Atidog nga istorya. Asino ka kadi? Itaka lang ang makita dito'y baryo mi Siyak ni LJ. Nagbakasyon kami lang kadag itinaganak ko. Ha? Sa dino ti balayo? Di talang. Jay na balay. Ha? Antim ni Auntie Marga? Wen, antik. Kabsat ni Dadik. Antik mat. Talaga? Kaya't mo asawen? Agkabagyan ta? Nanang ko ni Minda. Kasta ka di? Agjagjaging kansa. Wen, mapanak ije karayan. Mapanak mo't lang dita. Makitam ka di daytoy. Anya dayta? Pag tiliw-tilamos daytoy. Ikat ti awag na daytoy. Uy, kayat ko akitaan no kasano ti panagtiliw iti lames. Mabalin ka diya sumurutaken ka? Wen umay ka. Awanan, santan ang mauray ni LJ nga agawid lakay. Iso ang mapantan ijay ili. Awagak ko ma. Ngam nalagip ko nga imbati na matgayam ti cellphone na. Saan mo't adelikado dito'y para kan ko na. Bayam, tapno ag-explore. Tapno addanto mo't istoryaan na kadagiti gagayam na. Naglaing kang agtiliw iti lames. Nagadun tinatiliw mo. Dituyak adim makal. Mangalap ididay di tatang ko. Kita man, nagnisitak. Kumparaking ka nakapudpo daw. Sa anak namin ama ininitan ijay syudad. Agis eskwela ka? Wen, si Kangay. Saan ko analpas iti high school? Natay nga ni tatang ko idi. Iso napilitan ak asumardeng. Tapno tulungak ni nanang ko nga agmula iti tabako. Kastagayam. Marigrigat kami lang, LJ. Kuna ni nanang, baknang dagiti kakabagyan mi. Da kami lang di marigrigat. Agpada ngamin anapintas ti trabaho da mami kan daddy. Lugan nyo gayam di nakaparada iji kalsada? Da kayo di kabagyan mi abaknang? Apay ako na makabasol kayo. Nusa rin nyo jay bubon. Wen. Dayta ti kanayon nga ibagbaga ni nanang. Tanak nulukatak dayjay. Saan mi kanu ngamin adaga jay ayan dayjay abubon. Idarom da kami kanu no bumaddag kami ijay. Apay asimardeng kamag na Mario. Asidag ta ni jay balay. Mabainak nga umay di tabalayo. Apay amabain ka. Umay kakit din. Kinunambat nga kasinsinta saan ka di? Wen. Kuna ni nanang. Umay kan. Katawanan ni LJ ni Mario. Saan ka di? Wan, agkatawanan da, ngam saan da nga agam mo. Tay tinaudi nga imay kayaw. Nagaapa kayon kadaminda. Ita, nagkitan de LJ ken Mario. Nabayag mo't kat apanawan na saan kami anagtong-tong-tong kaniminda. Agsinsinnabat kami, ngam saan kami nga agpimpinan sen. Kasta ka di? Nabayag mo ta panahon tintay pa nagkukontra. Jak mat ipalubos nga usaron da day ta bubaon. Dagayo day ta, anak ay patakderan day ta bubaon. Jak ipalubos, uray no nagpakpaka si day di kanyak. No usaron da, amang ano tagikwaandan. Saan tayo mat basta-basta itid day ta apas at ti dagayo kadakwada? Saan ka day? Kumusta ni nanang mo, Mario? Nasaya at mutlat ta, auntie. Adalangin iji balay ni nanang. Saanin ang makatrabaho?
apayasaan? Nakapsot ti baginan, anti. Siyak lang ti agmulmula iti tabako. Ang marigatanak, tawan danom apagsibog ko. Kasta ka di. Saan kanumit ang mabalin alokatan dayjay abubon? Tamakabasol kami kano. Mangantayon, Mario! Umaykan! Mami, mangantayon! Agawi daksan, LJ. Ay saan? Mangan ka pa'y ditoy. Maragsakan kami, tagsasago tayo amangan. Anya lang ti maibagadakan ka dagita at tao, tanapan ka pa'y gayam na kipangan iji balayda. Apay nga gungit ka, nanang. Gapot a kaapat tayo ida. Kaapa tayo ida? Idinto ta kasinsin tayo ida. Kakabagyan tayo ida, nanang. Agom na kita pamilya. Ha? Ay maturog kan, agsibog kay tun bigat iti mulam. Ano sam ti sumakdo iji adayo, no kayat mo nga agbiag dagiti mulam. Wen, nanang. Kandi mo padpadasan alokatan kan sumaklo di tabubawn. Ure asidag di tamulam. No di mo kaya ti makabasbasol. Mario, agsakdo ka? Wen, LJ. Si bugak jay mulak at tabako. Sa dino ti pagsakdo am? Ijay Adayo Kaabay mo lang aruden da ito'y bubon. Dito ikan ngagsakdo. Ay, saan akayat ni nanang ko? Ong tanak. Ay wen, mapan kami ag-beach inton bigat. O may kaawisan. Kayat ko ti umay Ngaman niya. amangan noong tanak ni nanang ko. Saan na akayat nga umasidagak kada kayo? Kasta ka di? Wen, LJ. Naungit ni nanang ko ngamin. Ado ti na ipunpun na sakit tinakam na. Nungay ipakada ka. Ay, saanan, LJ? Amangan no uray si ka. Kit mairaman ang maong tan na. Sige, ituloy kong tiagsakdo. Mabantayo agbitsin tun bigat. Ngam kasla saan kamot ang naragsak. Saan ka di akastoy ti kayat mo? Dad, aw-awisak ni Mario. Ngam di na kayat tagungat ka no ni nanang na. Saan mo apilitan no saan na kayat? Adda ka di gurayo nga kakabagyan? Ha? Kwa? Nabayagan day ta. Apay asan yung nga urnusan, tadda tayon ditoy. Agsasarita kayo kumadad. LJ, saan mo ang maawatan ti amin? Dagat ipagriririan nyo, saan ka di? Day tayan ti bubon ang nabayagan asan ang maususar? Saan arumbang agsauka iti kasta? Ta saan mo nga ammo ti poon ken gapuna? Komplikado ti sitwasyon. Apay apagbalinan nyo a komplikado. No mabalin nyo mat nga aramidan a simple laang, dad. An-anuan nyo pa'y day taadaga. Ket nanamay mat ti biyag tayo ijay syudad. Ni Mario, agrigrigat da ditoy. Day taabubon ti kasapulan da, tapno agbiag da. Inikanak iti pagpampanunutak ni LJ, mami. Nabayag ngaminan day taariri iti pamilya tayo. Kayat ko kung mga iti dayto ya panagbakasyon tayo. Ket maurnusen ti amin. Maisubli ti sigod anapintas, alinangan tayo nga gakabagyan. Apay di mo kasarita ni Marka. Dayta ti pampanunutek nga aramiden. Wen lakay. Panawanan tapno malpas dagita saan a panagkikinawatan. Urnusen tayon ti amin. Anya, idunitsulangan kadakwada day taadagayaw. Uen Marga, tapno saan laeng adamin dati agnumar. No dikat dagiti amin nga agbangbangkag ditoy. Ay, nagbayag abinan bantayak day ta. Imparit ko pa'y amin ang lumamas dita, adisaw. Taplano da pa'y tagaramid iti kalsada dita. Apay ngamin nga iparit mo. Bay amaramid ti kalsada dita. Tapno pagnaan dagiti tattao. Eh, sa bagay, da kayo ti akin ko kwa iti dayta.
Kaya't ko akasarita ni Minda. Di nakibaon ang mapan makisarita kun kuana. Jak aramidan dayta. Nabayag apanawan ang naginginura kami. Ita siyak laang ti kayat mga umasidag. Siya kung timapan no di mo kayat. Ayabak ni LJ akadwak. LJ, si kamot gayam. Nasayatan ako umay kayo kun ni dadim dito'y balay. Wen Mario, inawis nak ni daddy nga umay dito'y balayo. Kumusta, Minda? Apay nga imay ka dito'y balay. Mabalin ka di, ti sumra. Nakurapay kami laag. Kat kababay na pasterkanda ka dito'y balay, bay. Sumrag kayo, LJ. Sumraktan daddy. Ay, saan kayo arumbang nga da dito'y? Agum kayo a pamilya. Da kayo ti makagapo no apay anatay nila kay ko. Da kayo ti makagapo no apay nga grigriga ti biyag mi ita. Arakupan ka, Minda. Kan dumawatak iti-dispensar ken ka. Pagkawanan na kami kadagiti ado nagbasulan mi ken ka. Amumi nga ado dagiti basol mi. Ket panawanan, tapno lipatan tayo dagiti sakit tinakaw. Imbay kami ditoy amakikapya. Naglaing kagayam nga agbasketball, LJ. Jak amo ang nalaingak gamag basketball Dito'y kulangan na diskubre. No amumla ko ba nga eskwilaan kan balay lang ti ayan ko. Imbaga ni nanang ko, nga agiskwila akmet kanon. Nasayat no kasta. Mekaniko ti kayat ko nga alaay na kurso. Kukwa mi kanong aminin day tadaga, nga ayan ti bubon. Indo nargayam ni dadim. Naragsak ka din, Mario? Ayun na, nakaragrag sakak. Nawadwaden ti danom nga usarin mi nga agbangkag. Uray dagiti ka aroba, naragsak damutten. Nudumteng ti panungpalan, saan ang maitugot ti anyaman a kinabaknang dito'y rabaw ti daga. Nasayat at tumulong kadagiti agkasapulan. Beno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat, itibiyag, insurat, para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay.